kairi muretheria Omero TV na nkatho cia mwanya nuntu bagwitana mbere na kuturumira no njora nkugite au kabere tukethirwa tukigwatanira na mugeni wetu na nombere kwithirwa gikinya ndene studio chietu tukethirwa tukiarire mantu kathomba uria nkuburite ntuku ya narwa ni kumurika mantu jigine na siasa utongeria bwa county na utongeria bwa thiguru ya Kenya ko ningugukaribisha ndene mujendera riro tumbe kwithirwa tukiambaniria na baubwe tumbe kwithirwa tukimenya boria tukidiscuss tukimenya nthiguru ya Kenya uria bwitite na mbere ngakura mbwite na mbere na kututhingatire kiri mitandao ya ukinyaniria ira ni YouTube na Facebook @Meru TV Kenya utike comment yako na nkomba kwithirwa nkimithomba. Karibu sana mugeni wetu ngugukaribisha ndani ya Meru TV umba kwithirwa gikethania kiri akari na kinya ategeri pa Meru TV. Muga sana mukari wa Meru na mutegeri wa Meru TV o wale ule kona chionde cha nthiguru yetu ya Kenya na inya county yetu ya Meru County. Asante sana untubo tutegera kara mitambone o. Okay. Mukari na kwenda kumenya uria twina wentu kwa narua ino umite ku imbintu kwa narua gukaria atia. Malieto jago mitagwa Kinoti Omwenda charity area itagwa South Imenti ward ya Abogeta West na ndomo wantu barabaruja ira Kyoto kia Mumeru na Kyoto kia Mukenya na inkuruira giti kia Abogeta West KMCA 2027. Okay. Karibu sana na tukamba kodora tukiambiria na rwaria retu rwantuko ya narwa utuko Rais Ruto na rombere ukithirwa kia address the nation kana kwariria nthiguru ya Kenya na mantu jara romberete kwithirwa kia jareta muthenya utuko jaregine na mantu ja kureto garuruku kuchinchi ya vision ira yareti erario ya 2030 nuntu kithengerete kuthira na kureta mubango jungi kureto garuruku ki uchumi bwa nthiguru ya Kenya. Tije monerejo akuni joriko kana uge bwa kuni bwe kubwikiene na address ya Rais Ruto utuku. Oni mbere mamba mbere na kuga vision 2030 ne rongi mono. Lakini Ruto na ndo bangi barabakarija Ruto bena tabia ya chiawe ibo batumire vision 2030 twale moko achieve. Kwa Ruto has no mandate kuga vision 2030 ne batiko replace wa vision 2060. First of all, inya tutachieve jara jongo vision 2030 yenda ite kwa achieve. Ke baraba ya lito ba economics kana courses ingire cheke department economics ibaije vision 2030 ya vision era yari igagarura ndiguro yetu etweke a middle income industrial country. Kuikuga nthiguru yetu yari garuke etweke nthiguru ya viwanda kenda kwithira kwina jobs nyingi sana na tumbainya ku earn foreign exchange on to kwa export into bila manufactured na nthiguru yetu ne bati gukura gugatwika antu bonthe uti muntu ogutura below the poverty line yani guti muntu maskini. But vision eu ne oragirwe pillars cho ithatu cha vision 2030 ke barabari kana bwega iko alage ndugia tawa economic pillar au ikuga nthiguru yetu ne bati kwethera kironga maira economically na antu ba nthiguru yetu nabo bakethera bena mbecha mukone thai ne ukore thai anga kila mtu te akorera thai aitingoge nyaba aba overtaxed mechara inya in below the international standards. Kwa the economic pillar tutachieve bado ya vision 2030. Hata uange kwa na social pillar. Social pillar no ya uga mantu ya kithomo afya yani by 2030 Kenya yabati kwethera gutina thina ya mochiari kuthomithia mwana kabisa. Twabati kwethera tweshua mwana akauma nursery school at primary at secondary nalekie at an institution of higher learning, for example colleges, TVETs na universities. Thai tega just mantu jara balete tekire jime Ruto jatumete achali bale mwa kole school fees nye primary school. No ya secondary ka university tukaleria. Afya yongwa bado no under that social pillar. Afya to ali na NHIF
nani aitango gebwega kibage na tigete athithia NHIF itango gebwega urueja NHIF nande atuika inya much better na leta inya ira yetagwa Linda Mama afya ya kura mono na ni afya ni etete kubua ana bongwa batuika wena leta gwata na mbego ya infinite kaindo eugwe ye ana baeja basukuru igatuika wena mwana na mbeu na gutiritwo theri na thirikari ikaria lakini tega Ruto ora thithetie afya arathokirie buru areta SHA aita NHIF SHA thai uritokerwo cibitari anga batu turunga maira jau turunga maira gitandake ukethera mantu jara ja cost mwananchi jongo ya surgeries SHA itiurungamira imurungamira etandake lakini kulingana na Rais Ruto ararombere kuthura kiugo tuko no imara ugire 2030 itakinyaniria mantu ja maingi jare batire kinyaniria na kuri najo yumbite kwithura ikikinyaniria auga kiri cia kwenda kwambiria ri karuguru antariki 12 August abangite jara jonde jatera unmet jombe kwithura jakia involved kana ko kuretwa ki mujandala juju kenda jageta na mbere kuthithwa Ruto nale kigitara wachietera bwana antu jabo wibo bathogetie nthiguru yetu na batu tuti patient ou oni nde mwana ndaiga wa vision 2030 nkathugane maisha jako jakethira jakubua ngikura na mbeja kugia family thai arembera mantu a vision ningi mbetere miaka ingi 30 ngethira ndi na 60 years Ruto bwana maliza uende tuti kwenda opusi jabo na arathukirie vision 2030 maisha jako jatibuyo ora nderi ne uja kagwende mwana na oni nde kinoti ndiuga nteja na miaka ingi 30 ngitura maisha jara ngutura thaiji ntenda kureta mwana nthiguru iji ale thina iji ntwika ntiumba uthomithia mwana Ruto sau ntwika ntiumba muige cibitari ajua kana mwekuru ale mantu aja kagwa thai na kethira atiumba nare kigite na ugenya atirungami kethira utikumba uthithia nthiguru thai ondoka uende. Okay. Narombere kwithura akiario kirimantu jau auga vision 2030 yombere kwithura igikarirwa nthi thirikari lakini iji aretete ikethoreri tofauti kwithirwa ti thirikari yake ainvolvete kinya other countries ainvolve others na kinya batu a Kenya tukomba kwithira tukicontribute na ndeki uri niki tukomba kwithira tukicontribute ate kiri vision iji akomba kwithira akiambiria mantu jonde jara Ruto aretete uti muntu uti kuona mantu ja neocolonialism hiyo ni neocolonialism menya IMF nio itete tu ete munengera ki draft ki kenene ya mwira weta wiki ta vision 2060 Ruto watu sio wajinga ndiguru yetu natige kumendia batu tu Kenyans tu comfortable natige gutwiranga ka involve ndiguru inge batu atutithuganirio ora tugeta twengire mukoroni kenda tumba gwita wala na ndiguru inge chita na ndiguru yetu ina akwenda ugaruruku Kenya ugaruruku na tubati kubureta batu twingwa oni ndendete muntu etagwa Kibaki ontu bwa philosophy ewemwe Kibaki uga maendeleo japati kuthithwo kuringana na maisha jantu na baka nenkero jona rugera bakoerewa na baka nenkero maendeleo jau ora bakoerewa thai Ruto ale twira maendeleo jetu japati kuma nthiguru ingi ora nthiguru wikoerewa anga Korea anga South Korea anga Singapore oni ande mo Singapore maendeleo ja Singapore cha Kenya oni nte kwenda ni gweta Singapore ni angoenda Kenya kwebua Kenya kwa gakara no ora kiaro gekari mwana ethoma chiringi 500 nde school au kwambwera enyante menyinya Singapore bathoma ate na nte kwenda omenya no South Korea na gwindero na irasi biao inya gotembura kimbondi bandika na mbondi estima ole andika au mwalimu ale andika au kibaone murito akona gi tablet yakwete batu inyaja ujongo ja tablet tutareta nati giorota bwana okay koi mantu jombeta kwithirwa jagiukira na njira nene rumors imantu jombeta kwithirwa jagishika sana kiri Kenya groundine ya kipolitician ya gutwika kindiki tizimbio kwithirwa ikimwona nandi na kuinini kwa kanyene kawe
kindiki thina ciawe ni nyingi muno. Mbere mathina ira kindiki eneo kindiki is a political dwarf. Kindiki gisiasa imuntu utina anything. Mbati ira arire achiariro county ite siasa indito county ya Tharaka Nithi. Tharaka Nithi na constituency ithatu ake. Tharaka Nithi antu bayo bara bathomete abaura ni thomithetie muno tete thomete ni thomithetie lakini muntu agoma akaura atichoka anturene ko kindiki atare competition onto kutare na antu baba ingi bathomete nturene no woneka akurukira au na agikoroka au ethira tije out to handle politics. Na agwita na nde William Ruto amujukia. William Ruto akumujukia amweka githina kia muntu weta kwa Rigathi Gachagua. Politician number 1. Simply utombo compare siasa ya Rigathi Gachagua na siasa ya Kindiki. No way, Kindiki no kuma Mount Kenya bagwita east yeto. Lakini the fact remains Rigathi Gachagua na politics ile far above politics cha Kindiki. Kindiki ale minya ukalia ntu ba mero na bo mukalia. Anko example. Ile Rigathi Gachagua ari deputy president weta ukethera itonga bya yeko ibiko ya tenders bakona mbecha. Bona mbecha bakombo kalia ntu ba nturene. So Rigathi Gachagua gutweka na kwa impeached itonga byu no bya mweja mbecha che kuthiuruka Kenya yonthe akiuga akiangu. Kindiki tojo. Arero nyako urwampe. Lakini achote ule arungamano akaga onto note muntu arungamano. Kindiki atanengere nyamu itonga nyomo mero utenda. Itonga byu na bibya mero kethiri bya nengero tenda. Birende ni kambecha yu ntulene na alingithwa itonga byu bikarerera wantu baba benefita through tenders yu. Anto bakaumera ba mu different. Tha iyo to ko different kindiki. Onto to ya atethia. Na no uga kendelea gukaro na thina akaria baraba kendelea ku mu defend no abunge ba roma yento ya mubunge okashandiraka pato leo kioro kanweza udhimenti baito ka bagio ka ile biara biere lakini inyatha anga inyashandiraka bara mwire omugaruka kindike thina So ruga kindike ari wenka as speak now. Yes. Kindike wenka na kendelea gukara wenka na bale ukona rutere rwawe imbecha bakora ibaije gutino kindikitete ni pesa yake wanakula ibaije Ruto akumuta na de nontu bakuga kindiki thaiji ari wenka na Ruto komuta kuringana ugwe no ukona Rais Ruto no amurungamie kutwika munini wawe 2027 if that's so adira atichukia kindiki Ruto no inyaga akeja kurungamia muraika kainya mutano chia wengwa akana oni nyante tunde interest nda manto Ruto na no akarongeka kana atirongeka akana Ruto nyaga jukianjecho akauga kuma na ru anjecho no running mate o tuga o tenjecho inkomechi etheti enjecho onto manto jalea Ruto atumete jakarika kenyeje inya jake njeso akeje wengwa manto jau tutejarekera kuraga ana muntu umarete na bendera ya Kenya na gatamba na ruje ukamuringa risasi bo tuterekera egita rira jau jare kairo ne gitara moi ne ndukiu yare gitare moi tere othai tuterekera bo kuthukia economy yetu tuterekera kuthukia afya yetu tuterekera. Okay, kiuria Iruto moi kani utongeria bwawe. Of course inya Biblia niugite ikauga kiu kindeneku ikio kionekage mathithio jaku bureberia Ruto ka bureberia uongozi bwawe bure awe na bubu buthuku na ndo uongozi mbaya kana Iruto bukweberia Ruto nowe na uongozi mbaya Ruto akebera wena nkarachia weja chio MPs baba musapota uongozi mbaya bukuthira Kenya au no tombe kwariria utongeria lakini bau baleo utongeria Kenya gutegwa
Yes. Okay, gatutekere mantu jaruterurekani na thirikari kuri na ibarambiririe muthenya jogoro ni bara formere iba kufoma coalition imwe gikundi giki kana rutere ruru ntije ni mbibari nayo that ya ku gather antu bamwe ya kureta antu bamwe all that in meetings na inenkwana bombete kuiba kwarite kadetine boga bakethra bena gikundi bakethra bena muchemanio na former president Uhuru Kenyatta ntuku ya Jumatatu kwariria mantu ja wetina mbere nande confusion iri jaja nontubwa kutweka antu baraije Matiang'i no komba kuthirwa kirungi korutereka na thirikari then ande Kalonzo na rumirire na Sifuna but now people are concentrated on Sifuna na Kalonzo iba kweberia Matiang'i who is who okay joteka mantu jaja opposition ndicho kia Kenya mwaka ne jo 202 Kenya was at a crisis ojera tuli thai opposition wametega uo kaga nomba kwa president kwa ale Saitoti kwa ale Mwai Kibaki goi bare baingi kwa ale Raila Odinga no winya gitare kwa ale michemanio after michemanio na ndinya thai kote wasiwasi opposition netete bwega muno igitarira economy nthiguru ithukina yako na mutongeri ukumba kuguragana uria kwenda au ne umantu akara kwethaira kwina confusion kila mahali na confusion ikathira about 3 months to the election tena hii lazima itakaka onto bakeja kuthiria confusion ne uthai inya ikuno bionore na ni kutote kutende na tupigeza bianto banene nikero bikuonora aho ndo mutongeri ora to eno gete na striga ape ari ora no ore akwenda tu so confusion ne unendere o Kalonzo ibatiri maneno ora bakwenda lakini personally ninte kuona Kalonzo akipeperusha bendera ya opposition Matiang'i the same inya wente umona akipeperusha bendera ya opposition muntu otemba kumenyera inya mwerejo awe jungwa akanora jaka koria birio bya Kenya yonthe owi muntu otemba kumenyera nthiguru no ukonora jaka Matiang'i if you cannot take care of your health you cannot take care of your body. You should not judge person based on their looks. You should onto ko looks ira tuga looks God given muntu ate kwenda for example okage accident for example ochiari oe muntu mawathe lakini muntu oleta excessively na aina access ya gym ya Matiang'i ni muntu otegomba kumanage afya we mwili antu baba inge make propose Matiang'i arobegeti kia president 2027 ibonete a positive side of him being a leader. Matiang'i na branches kana tuge department nyingi na rongamira na work perfectly ko card ya green card so kwethirwa akirwa akarunga magete kia so green card it depends on who is saying Kenyan says the Kenyans which is na ya Kenyans abate menyama information ira tukufindwa nyo Matiang'i akijaja Kenya thaiji onto narare akura ejete umete ki World Bank New York so Matiang'i came as a project of the World Bank. World Bank ya fund influencers Kenya. Kenda push Matiang'i as the choice of the Gen Z. Influencers ba push le Matiang'i mwankambe ile kugea recognition. Babe ile kona this is the guy we need. Influencers ba mwaleria mwangete kile kwa to mwana aja mero juketie kiambambe chukia nandia mukiri yukia MC Laingo yukia gachina bereji antoba wibarerie gento kimwe gento kiu kimwe gigatwika ikyo gikwarirwo mero yonthe na bange baga pick
narrative eu na beteneo. That is what happened to Matiang'i. Tia Matiang'i abo imono Matiang'i abo rwa I minister wa interior security irio merero jawa livayada. Oni ntenda kwethera ndina selective memory. Oni penda kulikana kila kitu. Matiang'i inyawe na gwetanĩrĩtwe na extrajudicial killings. Matiang'i anengerwo CBC ithongi Professor Jacob Kaimenyi atigete CBC drafted ithongi au kwa kithomo karire nuntu ni otikire nande inyabongo bara bakugo u they actually don't know onto ogatega the draft ya CBC ora ya draft Professor Jacob Kaimenyi ya thongi mono. But look at the CBC how Matiang'i implemented it. CBC itajira wakati wa Matiang'i ari system when as 844 and it did well kulingana na report 844 ale Matiang'i alingithirie iki elections. Okay, cheta kwa igerio. What Matiang'i did streamline the igerio kwa tweka gotina leakages. And that was good. But the way he handled CBC, ewe gatuma our generation yole. That is one. Second, etire atuma CBC ya downwatered ya tuweka manto jalaja knowledge based aja guitwa. That muntu akathire ya form 4 inya tije boiling point eroje onto simple atathomera choose pathway science. Yani nyamanto basic jaitige CBC na Matiang'i othithirie ngogeu achoka implementation neyo neo he rushed the implementation of CBC. Okay, there school ne kwirwa ne gwita na mwana science na ebati kwithira ina laboratory but Matiang'i rush implementation watu eka school irero chiritane na sciences through labs na school binyali mubona bongo batona laboratory inene nearby school berega labo lera bali secondary na te mote tege school chonde ntolene ningana chena lab ira nyinge ni ire gwaka thai na achiari nyaba gwaka thirikari ete kumba nya gwaka. That is the damage that Matiang'i has brought. The negenya batu tutije gutega manto in totality tuga at least toka as long as mtu akuperform kanini at least kabawe Matiang'i na tomire igerebia form 4 bia tiga kuiwa. But in the other sectors check thomo he failed. Na ndio ugo inokona toge opposition inokuunga mkono kutuika president. No kiara area Sifuna rohiro koro tumwa sio Matiang'i. Sifuna ni diara joinire na ugora ruterega na thirikari. Yes. Before we do support Sifuna inora support ambere. Jimmy Wanjigi. Na inyatha aite ugango support Sifuna. No kuona gwe ore opposition ikarungika. Menya antoba inyabongo no bagutega. Igitale akinya 3 months to one election. Why do you think Sifuna no the best candidate kurungama? On to Benema, Sifuna, I represent the values that we as the young people represent. When they don't compare Sifuna is a senator. Arunga merite county on the a senator. No mu compare na MP okwa Shandira Kamweti. Sifuna inya nyombere akwale inya nyombere akara senators bangene inya MP sabara mu the kaira. Onto atira yambecha chemu Kenya eta gwaka kinyomba gikinene. Compare the same situation na MP okwa ante compare no kuni compare no kwa MP okwa kinyomba kiawe inyara tunyaro ngina munda kendongera kieni kiandege. That is public knowledge. History nyanda ateta ira ngina bau umwa ethiretwe nyomba history ndaje ugwenteja na thai. That is public knowledge. Sifuna imuntu otikoenda wamba na atina utonga bumenia wamba, and that is the first consideration ere tukietwe gutega wajaire Sifuna na kwalia no chambo nkwalia na honi
ndi as a young person muntu kwenda change Kenya ndenda muntu ule ugatega power amire ali ontobo wo kuuga ni ufala kuringana na monere the group ije ku create ni opposition onto kinyanka thitini aja bariuka atiri barienda ku enlarge ku create a broad ku forge a broad tune kwethirwa bari kintu kimwe kana bari baba ingiruterera opposition. And in this matter, already into conclusion, to fulani akarunga magitike president kuma opposition side. No one knows. Iba tutoko thoganire who will be the candidate kuma oruterera opposition. Na bareta bagi create bagere bakiojanagia to make sure bako come with an agenda ko mitamtomwe. Do you think in 2027 untunuko support Sifuna? Akarunga mandebene ogo komo support yarunga mandebene no tuno kwethwe just noises lakini 2027 atethero endebene iko Sifuna no ura ndakwira manto ja ithurano bia presidential tutemenya candidate thai kwetwe na ndegoro volatile jera twino thai tukamenya candidates etigere umeri yake thatu kanena tutonye ithurano no kwetherete Sifuna lakini oni mbije as long as Sifuna ali iguru aria atetikiria muntu tebui arungame president boni bo wimbije na as long as inya muntu janje miwanjige ali iguru au kimetha uba kon discuss no ka president inya watetikiria go support muntu gathukia businesses onto wanjige businessman na could make losses bangi we make so thai kiure gira tukura ne tikethera Sifuna akethera ike ballot ale kiwinya tutebati uchuria buru Sifuna nendere kuthithio uga kuthithia netete bwega wanjige nendere kuthithio uga kuthithia netete bwega Kalonzo nendere kuthithio uga kuthithia inyethera itokuigwa na gwita Mwangi State House Kalonzo hoi kawaida ya weather iroenda na nde wa Munyoro Gachagua nendere kuija na agarikania atongeria mawira ne jao na ngugi ciao ire ambe baiterete mu Kenya na akabakanokia itutete bwega tu opposition egitara gutangaza candidate ira kinyaga atangazwa. Okay. Tukwariria mantu ja wa rutereru regana na thirikari mutongeri wa kiama kia DCP ni atia Rigathi Gachagua. Mutongeri wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua inya na arari Meru actually na araijite nyabogeta na gwetu abogeta west na twathiuruka no South Imenti na mutongeri wa DCP Rigathi Gachagua oni ambuge gintu kimwe ito mwenda ero chamba bwawe ochamba bwa kuga muntu imweya na muntu nathithetie manto ja mai na manto ja teugu na Kenya na bo wibu kuraura onto antu bara na boto aere ngogeu jabo abunge beto na senator bate komita mubunge okoni nwenda athurire Shandira Kamweti eta Nairobi baina senator Kathuri Murungi inya wenda muthura eta Nairobi na batetira Nairobi kuthithia gintu kenge Shandira kana Kathuri ke bathura na mubunge oku ogo we mukario Meru twabatumire Nairobi gwita gukania raisi na eu inya no ngugira bae ikatiba ngugi yao number 1 inya te gutumira CDF eu ibo bachia ja eu ete katiba ne no na inya bakarabe tu nya wayo ikabindi bete koti kairi babachia yo ngugi yao era nene buru igugukaria ndene mbunge president areta mswanda jo gwita NHIF jo akuretera sha mubunge okuno abati uteta mbere nya ugo menya kwe mswanda jaju president yakarajaga kuongera school fees na njere gwita capitation mubunge oku no abati guteta inya mbere ugwe umenya kainya mwarimu amenya mbia ire akunengera thirikari ni gutauka
mubunge okwageri president ageria kuringithia afya eku kana wakara jaka ugima bwaku bwa mwiri bugwa affectwa through kureterwo into ja Ebola mubunge oku no bati kwamba guteta mbere na onto MP okwa Shandra Kamweki ni ate utetari Senator okwa Kathurio Muronge nya wenda mutumire Nairobi antetera na ate untetera wa munyoro nendere kuija antetere. Okay. Rwa ndiunga ya kindikini rari kuira thinkatene na ya Gachagua ya kuruguria area ria arimi badili uge bwa kwiburiko. Anto Nigeria kwe muntu umwe nteete babange kerere tu kende kina Ruto hiyo ni kerere kwe muntu umwe wetawa Ken Gitonga no tumite murimi wa eria mantu jawe jabua na murimi wa eria ethere na stable income murimi wa eria thaiji wena ng'ombe mwe no kwithira wishwa mwicho mweri ukethira wena ngiri chaku 20 na kawika ng'ombe te ng'ombe ika ng'ombe kaga kawaida tu no kwithira wicho ukethira wena chiringi ngiri 20 mukone mbecha inyagwa karatia iwiga atonya kwa kende ke kokara kweja keja na Ruto we batonyera mantu jeria kwanza tugia wasiwasi ibatige gutonyera ngugia Ken Gitonga netithiti arimi bwega iria reto la mero litage agachagacha kuma Ken Gitonga gutonya ende anto baba mantu jonde jaraba gutonyera Ruto na kende ke chate gwita bwega ibatige gutonyithia njara chiawe riene reto. Okay. Ito kwa bakora tukiangalia mantu ya siasa cha kaunti ya Meru, mantu jitita mbele na gukira bonene mkuchani hapa na pale ndumano ntangurutano chia kitigike kia gavana 2027 monere jwa kuja mantu 2027 no komba kwa kicho kia kanyakaka kutongeria kaunti ya Meru. Kitige kaunti ya Meru laike na contenders bana kwina ura wigitene mutumanto ethingia muchore okwa kwina Mithika Linturi aumite area Igembe former senator former CS agriculture kwina ura wari governor Peter Gatira Umunya inyawe former CS agriculture inyawe na kwina Kawira Mwangaza former governor kitumi ndamugwetaro mwicho atutishua kethira ari ndebene na ugira kethiro ndebene kuga imwanya mono onto inya sheria ni kuga muntu aga impeach atetekirwe kurungama for example kesi ya Sonko wena ndi yawa gwethira ndebene kwina nganga utwe wishua kethira ndebene kana atethirwa wena kuga kethira ari ndebene sheria no negutwa an opposite scenario na itonete gitangugi na keba bo bana only personal preference kwa inya ntime gwetara kinyotia to analyze mutumanto ethingia within the 1 year ya karagitene na go perform lakini baba ingi bado wote ngugia kurita ugo kiuga no performer imbi ongo nete ndithitia kirotik au ne ombetete mutumanto ethingia yo onini ngo personally indio ngeta dispensaries athithetie na inya hospitals na inya kwina angi ndirari wina gitangi kia roje akite so muntu na go perform lakini ana weakness cha mutuma nacho nijere mbere ya ma ijaka kwina weakness rutere rwa communication communication yawe te kumba kuonania achievements chiawe but concentrate so much on side shows
ja kuonana videos cheka wira mwangaza akialia antu aba concentrate on kuonania projects cha mutuma. Weakness number 2 ya mutuma ibiara biere eu ne itoko mwelewa itu ijaga tiga gukiria biara biere thai au ankire kwe nawe metheka lentole no imuntu a very strong mobilizer na muntu ina political experience ina na sana na inyake ondo ate nyuma kogo chwa gite kia governor kwa wegite muumira Munya Peter Munya noe kule ile ngwa 3 months ago uno lende a governor 3 months ago. Yes. Why not now? Lakini dhai trajectory yawe itakiena ma. Ate. Mbere mako etu athithirie na go etu Southiment. Tu eu ya endelea kuthokia kure we nkorokie kuthithia. Atobatiwa bena anga nawe. Nkorokie batiwa bagwiritwe. Tega tu aira leo ya wa munyoro eu ne rakire mithika. Sio siri ilijenga mithika sana. Lakini ya Munya yaendelea kudhuria antu. Ya dhurinya supporters bamwe bawe for example bakatharo ndawa. Kieto miwona katharo ndawa gieta inya kwa mama. Na supporters very crucial. Owi Peter Munya. Tuite mama noe tutijethera inya karungama. Bo ukori antu na mashinani iba ingi mono be nawe nkorone. Lakini inyabo bateshu yethera akarungama. I hope bene ate akarungama. Okay. Ato etere tuchionere no kanga bana nintemenya. Oko batara bonde ndogo wote komenyoro kanga bana ta. Ye entemenya. Entemenya unto mama antijethera akethera ndebene. Munya aleta akina ma mtu nena maana achoka akachua strategy ngia gukira. Icheto minguga antemenya no kire rojo. Lakini thai yako inama. Metheka baumete gembe ya mutuma ntije no kae wakura chie gembe. Kibo baire. Na metheka ena experience ya guchwa kura. Mutuma ndenge no we thirikari na kuo ena machinery ya thirikari. So aguto obothia ichio mburane. Okay, so the menti ruenderonete mono babu menya puto pe concentrate mono kile manto orimi bwa majani orimi bwa bananas kana marigo ndronete mono buki andamaniro nto bwa kuga ke ugoti bura boikirike orimi bwa majani bombe kwethira bukitwa poitukira bone ne mubungi no bukiuga ate ko botetera. Patwe toyale miba majani tatwayo inyane oto kwalije thai Southiment mbere maneo number 1 ke ule miba into bivinge mono mbere mako na marigo patwe to number 1 Africa miba marigo itu batu number 1 ke ule miba majani ibatu constituency yonkera ina factory dhatu cha majani in Kenya. Kawa nako inyako tutenyuma ole mibo area ibatu constituency number 2 Kenya. Kwa okeja kuringithia agriculture wethairo oringithiti Southiment nkoro chiao icho wethairo gwetio wethairo na nkoro cia ntoba Southiment uigwete njarene na batu gitumi ugwona twitetera majani majani no etwire the biggest income ana ya ntoba Southiment. Thai atu kuona inya kurukine area tukarigara ikio tumio kuona oni ngikatha mono ken gitonga majani jara kurukirwe ne area majani kibara batiko elewa majani egitara kibaki anto bare wa bonus Southiment bakagura box njeru no peja an example bakagendo murungurune bakiambi kithurine mundu akanengero akaona mbeca cia bonus akena mamwambacha agaitia
na box yenjeru ukameona njira ena matatune gerie thai na ndinyare kana box inya bikibiki antu ibakore mwogura mbona asie majani na thina inaire thina yonto majani jarekirwa levies iga approve parliament na batu inya tutemenya na itutumita muntu parliament iu gututetera yani batu tulitwa mbecha mungo ithirikare na tutumite MP Shadrack Mweti Keminya parliament eta ututetera last year ikuongererwe chiringi gwetwa chiringi 3 na mangotore janana 3.8 shillings Keminya atatumura muromo inyari muo na rere yirwe pressure ya kali ingia muno ile arungamire auga utemantu jaja ujongeri lakini batu itukuona ge pay slip cha majani majani je mutame jwetwa mutame pay slip itukuona ne giti we ari twiro te bigiti jaka jari beto batithomithitie na bena mitwe thezia naku yongerwa 0.8% au nakuwa bategire bona bagita ba chigweta na in shillings anto ibakwerwa ba mereta percentage 0.8% huwa meteka ereja chiringi jere ukeja na kugutara kenda nandi arenya aremi bagwirwa maroro buru igatweka ithabulira tutira twatara twe skuru ukauga 0.8 equals 2 shillings. What about 100%? Okay, jori taro urethera murimi abati kurewa 100% ya kilo igura wale mwambacha na chiringi 320. Ende murimi areona igwathenwe bonus na cha mweri murimi areona chiringi 50. Au ne maroro jale. Kwanza bara tutethie muno bagutara in percentage. Twamenya anga 0.8% shilingi jere. So what about 100%? 100% equals 320 shillings. Ay. Aremi bamberie kugura ni namba eche icho ndi kurera. Iro barambererio otari twethabu. Majani je na levies na taxes emwe 46. 46 levies. Utege nto kenge get nkorokie kijani konto goko au neo maroro jale au neo to kori MP weto inare oni nda campaign era Keminya ndandokira ndeto muthura niki no to ati utetera kijani kiki kinthomithietie na ikyo nyani koiregira kithomithia na bakwa kyo kyo kiranto ba South Imenti to kurania yes. Okay. To bomatha inkona ijetere muno kuntu ndrenda twariria koti ni rombere kuthuru ikirungika mantu ja ugitanga kana mantu jaraja ku mirandire koreto Imenti Forest. Mirandi Imenti Forest meja mirandi ingi yonde kasongo tu alio kona kasongo aleta murandi kwena personal interest kuna personal interest na kiwi kia tumio kuona mirandi ya kasongo ena pingamizi mirandi yonde William Ruto ite kweja benefit akali mono ereja benefit we na chore bawe for example batu na South Imenti kwe thoko ingi atwakireta ijere agwita atwakira thoko ijere thoko ile mwankira thai inya itetumairwa onto batu ikira twenda priority yetu itari thoko priority ya antu bamwichione itari gwakira thoko. It is the same thing na aja North Imenti mwitone Jojo Imenti Forest. Priority ya antu ba North Imenti tha ijo kabolia utukwira igwakirwa state launch na strip bingi waka kana golf course lakini aba gukinyerwa tubaka mirandi ya kasongo irasime gendere ya gupingwa onto ite uteka priorities chianto
antu aba ukinye binyinto biteo baguna. Lakini state lodge ejeri na wakibobu koreto, it's one of the way ya ku the Mutindwa city, and without all that Mirandi Mutindwa should city. Nandi nyala kana Mutindwa tiango chokie nyuma ge gataun kange ge tugeta wakamage tigeta wakithorine. Kithorine nyankero ne kwa edwa town. That doesn't make any difference to me. Oni bora mbije mpati gweta kithorine. Rĩrĩa ndĩ na ngucanio kidogo cia family ngeta obiche chibu ere au. Yes. Ngeta kithorine nkethera nduka. Nkagura mutujo ankima. Ngeta nkaria. Ngeta kithorine nkethera kwino karia bubui. Ngatonya akanisene. Nkaromba nkana. Kuma ntuja kithorine kweberwa market status gwitia town status oni jatenguna kiuri kimwe kithorine kina roje neo ende inyage keja kwethwa city gitina roje ewi menga keni. Okay, It is the same thing na Mutindwa. Juretwa city, juretwa town, juretwa urban area, juretwa municipality. Mukari ojwa ate kuria jugetwa atia mukari ojwa areoria onire town ekwa ina roje inkomba gweta kioro kana angotinda nkachi onto goteroje ro flash onto eu ne yo chumbura ndo Mutindwa thai roje. the main aim ya kuinga Mirandi ekoreto state lodge, golf course na kini kiande gingi nikyo kupinga. Ntio pinga ni anguga it is not the priority. Okay, It is not the priority of the people of Mutindwa. it's not the priority, Yes. but no iendelee gwakwa tu. Igatweka akaribongwa pagetikiria irolega kwendelea oni ndeke noti ninde mukario nkubu nkubu nio twamenya jayo akariba Mutindwa bwatweka ni bwatekana iria na tongeria benu ne bauga bai lakini tukaigwa bwerera. Okay, tumekuthira tugitegera SMS kogo kuria Kinoti Mbonu na pick up President Ruto sasa. Kenya is doing well under the leadership of our President William. Tukona ole kondu wewe ibwe. Murithiri Meru TV tukamba kuthira tukebera na mbere tuterebera kuthira kia mugeni wetu Kanyombe kuthira akiuga the final message kiria kariba na rutere rwa Bogeta West, remembering that inapoira giti kia MC rutere ru Akariba Bogeta West ankabera gintu kimwe. Ibatege ora Southiment yetu ikaridai. Southiment 2022 twabangiro meraini muntu akundo jaire jatatu kaja jana na jatano. Thai atukurira tukiuga tute wakirishi bwega. Atwendirie kura. Abogeta West igitare ithurano ire kinyete. Meraini nejete okaire. Inyacho bwenda endieni. Lakini bomenya no bawe bukara thina. Ndegurweje yathawora ugwe mukenya ukenda. Wenda kwendia kura utura guteta endia. Wenda kuthura antu babega batura gutetera bathure. Na oni ke noti ndaja into ire gutetera ndura bwana ukendia kura. Okay, asante sana, asante Murithiri Meru TV bokuigwa kirabomba kuthira bukitarirwa na njira inkinyaniru na enkwene ndaja rito kambita kathure wa Mburugu na ngokwendera kagita gake kaindo kibya mitambo nonto nyuma ya mubango jije bukethirwa bukiona bukigwatanira na muthoni wa kiria maana kiri mubango jo the wave then nyuma ene nkethirwa nkigwatanira na baubwe kairingi buretera nteto chatha mugwanja muthenya rito kambita kathure wa Mburugu na ngakwendera kagita gake